Selam aleyküm. Aprilin 9'u Bazar ertesi kunu bu TV ve biz sizge Ukrayna'da olup geçken en sonki haberlerini paylaşamız. Geçken kun devamında Cinkiverler Ato zonasında 35 kere ateş açkan edi. 5 Ukrayna harbiyi yaralangan Lugansk yönelişinde Minsk anlaşmalarında yasak etilgen ağır mina, granata toplarından, boyu kaliberli pulemyotlardan Cinkiverler Lugansk yanındaki Ukrayna mevzimlerine karşı ateş açkan edi. Granata toplarından Svetlodarsk, Krymski, Valuyski mayıcılarına karşı ateş açıldı. Donetsk yönelişinde Bogdanivka rayonunda zırh teknikası işletildi. Vadene Gnutova ve Pişevik yanında boyu kaliberli pulemyotlar Avdiivka, Pavlopol, Talakivka ve Şakhta Butovkaga karşı hafif silahdan ateş açılgan edi. Cinkiverler kun devamında Donbass'ta Ukrayna harbi hizmetçilerinin mevzimlerine 7 kere ateş açkan. Ateş Donetsk ve Lugansk yönelişinde açılgan edi. Bunu YTV telekanalına Ato штабының спикері Олег Сушинский bildirdi. На Донецькому напрямку бойовики Donetsk yönelişinde Cinkiverler Voydane yanındaki mevzimlerimizge granata toplarından ateş açtı. Büyük kaliberli pulemyotlarından Lebedinski yanında ateş açıldı. Hafif silahdan ise Butivka ocağında hücum edildi. Bundan da gayrı Lugansk yönelişindeki Lugansk ve Svetlodar civarında yerleşken Ukrayna imayıcıları granata toplarından açılgan ateşke uğradı. Türkiye Donbass'ın işgal etilgen territoriyasına BMT barıştırıcı misiyasının көрсетілмесіне kol tuta ve onda iştirak etmege hazır olganını bildirdi. Bunu İstanbul'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Tışkı İşler Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşken Petro Poroshenko'nun matbuat hizmeti bildirdi. Ukrayna Prezidenti Donbass'ın ve Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'ın vaziyeti hakkında tarif etti. Şu cümleden Rusya hapishanelerinden Ukrayna siyasi mabüslerinin azat edilmesi hakkında. Bunun ile taraflar Suriye territoriyasında kimyevi silahın kullanımını takbih etti. Rusya'da kanunsuz surette tutulgan Ukrayna jurnalisti Roman Sushenko'nun tanıştırılması hakkındaki müzakereler tezleşir. Hukumun çıkarılması ve istinafının verilmesinden son. Bu Ukrayna'nın advokatı Mark Feigin'in fikridir, dep bildiriyor Ukrinform. Bunun ile Feigin'de 2 Mayıs'ın sonunda Frankistan'ın prezidenti Emmanuel Macron'un Rusya ziyaretinin emniyeti de pek büyük olabilir. Ukrayna jurnalistinin takdirinin müzakere edilmesi mümkün olur. Şimdi Mark Feigin Roman Sushenko ile görüşmek için Lefortovo SIZO'sunda bulunam. Ukrayna sınırcıları Nord gemisinin erken azalarını işgal etilgen Kırım'a көрсетmedi. Bunu YTV telekanalına Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin spikeri Oleg Slobodyan bildirdi. Onun sözlerine göre April'in 9'una geçer gecesi gemiciler Rusya diplomatlarının refakatında Çongar kırış noktasından işgal etilgen yarımada ile memuri sınırdan geçmeye tırışkan idi. Fakat yanında vesikaları yok idi. Kırım işgalci hakimiyetinin bergen vesikaları ise kanunsuzdur. Rusya bayrağı altında Nord balıkçı gemisi Mart'ın 25'inde Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti'nin deniz karavulları tarafından Azak denizinin Ukrayna sularında toxtatılgan idi. Teşkirin vaktinde erken azıları ve kapitanı işgal etilgen Kerech şehrinde Kırım'ın işgalci hakimiyeti tarafından verilgen geçersiz vesikalarını göstergen idi. Şimdi gemi vaktinde tutup alıngan kapitan Vladimir Gorbenko'ga Kherson şehir mahkemesi Mayıs'ın 31'ine kadar tevkil cezasını verdi. Pey alternativası ile o Ukrayna'nın vaktınca işgal edilgen territoriyasına kırış nizamını bozganında kabatlana. Suriye'de olgan yanı kimyevi hücum sebebinden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Tehlikesizlik Şurası acele toplaşıvını geçirecek. Onu 9 memleket teşebbüs etti. Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidenti Donald Trump ve Frankistan prezidenti Emmanuel Macron telefon vasıtasının sübetleşip oturuş vaktinde öz hareketlerini koordinasyon etmeye anlaştı. Bunu Yelisey Sarayı'nın matbuat hizmeti bildirdi. Evet, Amerika prezidenti Şarhi Guta'da olgan felakette Rusya ve İran'ı kabatlagan edi. Donald Trump vaat etkenine göre bu hücumda kabatlı olganlar mesuliyetke çekilir. Akılsızca yapılgan kimyevi hücum neticesinde birçok insan helak oldu. Şu cümleden kadın ve balalar. Toprağında canavarlık yapılgan rayon blok etilgen ve Suriye odrusının sarılgan. Böylelikle tışkı dünyanın erişimi sınırlana. Prezident Putin, Rusya ve İran bu zalim Asad'a kol tutkanları için suliyetli sayıla.
Химияви модельерлі бомба Сурияның Дума шеріне приленсе кізінді атылды. Бұның ақында бияз каскалар гуманитар тәшкілеті иланытты. Оларының малуматына көре ұжым нәтижесінде 40 инсан илак олды. Шу жүмледен қадын бе балалар. 500-ден зейді адам яраланған. Осни бетінде Тибет тәшкілетлар бірлігі харе группасы 150 insanın вефат еткені ақында білдіре. Сана адлы Сурия Девлет агентлігі химияви силянын қуанылмасыны редеті. Бұның регион üzerinde незаретні тіклемеге тырышқан Асадын ордусына кедер етмек мақсадынын ашкар әтілген ялан малумат оларақ адлайлар. Алман полициясы базар күні Берлинде кечірілген яры марафонда террор элемінің алдыны алды. Шекленген 6 инсан яқаланған. Қанун құручыларының малуматына көре зумбрелешменің бұйығынде 2 пычақ яқаланған шақыслардан бірінің евінде сепатла фалетінің излері тапылды. Тевкіф етілгенлер 2016 сенесі декабрь 19-ында Берлинде кечірілген миллиард ярымалығы вақтында инсанлар сүрісіні басқан Тунис исламисті еле бақ тұтқанында шеклене. Die Welt Alman газетасы яза. Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin haben Уҗумны япача калган 18-21 яшында 6 инсан шәһәр прокуратурасы ве полициясы тарафындан якаланган. Тахкыйкат нәтиҗәләре хакында сөз үретмәгә даирде. Шимдилек тәкъшүбеләребез бар. Франкистанда демирьол хадимлері ішіні ташлай, региональ тренлерінің учте 2 қысмы лягу етілген. Бұ автодавамында олған екенжі наразылықтыр. Қызметшілер демирьол нақлиятының планлаштырылған ислятына қаршы чыға. Она көре Девлет шіркетінің құси статусы алына. Хадимлері лимтиясыз қалам. Хадимлер апрелін 2-сінден итибаре наразылықларыны кечере. Дейлер кеталаплары там шекілді қабулы тілмегенже, әр 3 күнде 2 күнге ішлеріні ташламақ ниетінделер. Je travaillais là en Guyane française. Франкистан Гвианасында çalışам. Ве ярынға планлаштырылған ушумны лягу этмеге мечбур алдым. Билет парасыны кайтырып алмага мүмкүн дегил. Шуның үчүн яны сойны алмага зорунда едім. Ярын Паристе олмақ керекім. Ве бу параны мана кимсе тезмин этмес. Мажарстан парламент сайлауларында Виктор Орбан башлығында Фидес фирқасы Галибе қызына саясетші назерлер кабинетінің башы вазифесіне 4-ші кере тәйінлене. Бюллетлерінің 85% бақылғанынан сон оның фирқасы рейлерінің 49,2% қызына. Бұ иттифақ шереклері христиан-демократик халық фирқасы елі бірлікте парламентінің учте 2 қысмының незарет етмек үшін етірледір. Бұ есе 199 депутат мандатындан 134 мандаттар. Екінші ерні Габор Войнын Йобек ашыры 10 фырқасы ала. Рейлерінің тахминен 20%-ны қазанған Виктор Орбан үлкі сефер назерлер кабинетінің башына 1998 сенесі кечті ве бұ вазифеде бір мұдет чалышты. 2018 кене баш назер вазифесіне сайланылған еді. Америка Бірлескен Девлетлерінде мұшы баласы полис забиті олды. Трой шейерінің полис бөлігіне яны хадим сайланылды. Бұ вазифеге 6 намзет бақылған еді. Сайланылған мұшық баласының чекісі 450 граммдыр вешінділік вазифелеріні еда етмек үшін да пеку фактор. Бір қач афтадан сон чекісі 1 килоға етсем ешке башлайжақ. Яны полис хадимының адыны мектеп талебелері бережек мұшық елі ичтимай ішлеріні кечережек ве жимаат етбірлерінде иштірақ етежек. Одан адындан полиция бөлігінің ичтимайықлардaki сәфелерінде бейанатлар басылажақ. Бұл сонки хаберіміз еді, яйынларымызны қачырмамақ үшін бізім Facebook ве YouTube-таки сәфелерімізні тақып еті білесіңіз. UATV-лі олыңыз. Ерін Ғаджи.